Abraham na Ali hanga Nathum na Moses aina marambing witui mangana ka kachi katha katiwe na ring shok da hang lala mukhui sang mara look big sang trada truk duita thumada ka remake up the archery kamdaya paubi Manipur district shini samgushok rollback sakami boda UNC na shorkali trada pangatang ultimatum mira Say Masatat Kawai nationwide ban gasa kutong da Kohimali Kautuach Tabana Bharat Yatra Ungra da Kachi Nakalan Cabinet na Kamiyama Mitura NSF na mamya kangay nga wawaira. Like Yangator, Archer the Tangkhul Express ripaw Wungramphi Ngalung in a pami delay, pawing may sign at Nganang sa. Manipur district shini samgushok maramli yangsang mikhavai United Naka Council UNC na Union Home Ministerly ultimatum miera. Kachama district lay kasawi na 2016 kayon tarik shidang district katar shini kaishok mida chi stakeholder springwi katay kamayamazang la kasana da UNC na hanga. Chithada district kaishok kamiji na Manipuri na naka na uping alungli lay kasa memorandum mati kala shorkana tui mihay kasali kayama kashi ngasaya da UNC na hanga. Maram hiwi chiti UNC na Union Home Minister Amei misang da kahang. Yari section saikor kala stakeholders saikor le khangasan maleilak teamna mukhi da lay kasaji kai haugda yari na protest kasa hurdles economic blockade zimiksho shaga tumara chiko kada sai Manipur Sarkar UNC kala Indian Sarkar we along the tripartite talk tarashi kada khuikai Chui Kanawa Janing Zek 2019 kum mayo direct chiko tang kwikada rakara Janing Zek zipli stakeholders na ngurung kunga high proposal misang rada lake sananje. United Naka Council na ningachang ngararik inang about 2016 kayon kachan district shini samkushok arbitrary undemocratic kala divisive kasatu lep chili mamaya put mana gachik. Chishat kahaina da machan sanga. Chithada sada key institution kana la maninga ka authority na chui maramni tuilep kwiga haiji naka wilong UNC na mukwi sang manada hang sanga. Maram wuivang tripartite talk chi habok lishit kawai special secretary Northeast MHA call yajakum tharau darik magada kanitang hangwai kala paningong lishit kawai da marun darik magada katum tang la chanbao shivat valushita ji ka shorka na United Naka Council ya maninga ka anga gaji ngahan ka kami malerang da hanga Wuivang United Naka Council na Karam Gachang Council Assembly Kapam La Pei Gachang Presidential Council Kazipli Koka Sada Sakla Kahai Agitation Sara Gachi Tuilep Kwi Kahai Naji District Shini Samgushokji Rollback Masaaka Kala MOUs Madile the Khalei La Shokana Dui Mihai the Khalei Li Shoda Reader Legasa Tada Mahimi Lushitaka Sakla Kahai Agitation Sara the UNC and Hangmatin Naira Janing Zik Eina Jamnaga Kwili Shitsangda Kasak Wungramphi Yangsang Mikhavai Petition Misanga Ka Kangakauli Nothing Mihawa Gachi Hangda Ara Nakano Ping Shokali Zimiksho Trada Pangatang atam mira jer. Ultimatum Mikasang Zimiksho aya direct trada akatang wait tuida Wungramphi Sarkar na Zimiksho trada pangawi alungli mayang sang miyaka timanji masami rong lakay na tang da serious agitation savara the UNC na hanga. Say Masatat Kawai nationwide ban kasa kutong da Kohimali Kautuach Tabana Bharat Yatra Ungra Nakalan Cabinet na Kamayama Mitura. Yatra Makok Kame Organization Nakalan to BJP Unit Li Kangshik Malay Manada State Party Unit na Terkami Shokaira. Maram hiwi tuilep kwida Nakalan Cabinet na R371 area zingli nakano bingwi religious maningaka social
practice nga kami naka customary law and procedure nga kami li pesin sair say sakatat makamaya yatra ji civil society organization political parties nga datai makamaya like high kala public order maintain sakawai the yatra ji zat kawai kamaya mami manada government spokesperson minister Damjen Imna Along Nahanga. BJP main ally ruling Nationalist Democratic Progressive Party NDPP nala maram hiwi chanbao shokli Article 371A li pesin the Nagaland Legislative Assembly NLA in Nagaland Shorkana banned on cow slaughter Act 2019 jimazat namara the taga hainaji. Cow slaughter ban sakawai program kwikaka Nagaland Nakanobing ning sadzing sakpai kala stately later kale socio-religious harmony li sadze bayad NDPP na hangsanga Kohima li yatra chi ungrag chili Nagaland Congress nala makamaya pong shokaira kshakaza maninga ka thermarin wi maramli akawi ningachanga ina zating sakra da kasali sakjangdang sungrada opposition na hangair Kau tuachia traji P ena tatraha kachangalung li Indian states ena Union Territory saikorali rashungda sadale. Kohimali kau tuach yatra ungkawai kangaranji Naga Students Federation NSF nala makamiyang vawire. Kau tuach yatra ji democracy principle li kungsunga yari winning jungle elected minganing bingwi tuilep li matay kami otsak nada NSF na hangsanga. Naga no bingwi ngasyan thermarin ngatay dalaya kala chuwi alung li kashak kazala apam ngatay wi eina ngatay yagachi thairan nada NSF na hanga. NSF na mi kachiv community kachi dawi ngasyan li kaya shijinga chithada naga naubing wilila kaya shi kami jihan na de NSF na hanga naga ngaleli say sakatat kam kawai angaran angye kasajiva ning magzang mang maningla communal danchan ling sak kawai kala communal harmony li kahap ling sak kabayang saya de NSF na hanga State with socio-religious harmony li satse kabay kala constitutional rights li hapkangsak angaran angye kwikakali NSF na mamaya marajer NSF na Article 371 li pesin da naga nopyung wi mashun culture kala identity li ngaktitra gachi hangaira To short we wrote kamarad na sadze the khalei atam hitharan arishang li jingring sa kawai chura chanpur Doctors Association CTA na yariling kawai Tui kahai atam li makamata what shot taraka shok that healthcare workers being lila sadze kahai la kamachit shokaira gachi hangda hospital staff members kala doctors being ot ngarut mapung sa kawai jingri kahai wrote kamarad makhalei tarka sayeda association Janahanga. Hospital bumli kangamu kang shaw shok rat kamarad na ngzanda clay healthcare system li ngzan mengsak doctor in staff with performance li satsing sakka the association jana hangda arishang bumli violence otsak masakawai kadla khutlai mangathanra kawai doctor association jana ngakawai Kala hospital premises li nisha ot mashijin kawaila association jana yarili hangjipuna State road kamarad hina healthcare ngazan ngsakai chita sada ngzan kahai system hili sadze meki kachi otsak masangro kawai boy District Hospital jina yangsang karar machine li handmade nga hada legi chi hangda kazat ngatay ngorok lala kagaza now like or chingri kahai abamli pamaye the Doctor Association jina hangsanga Hospital abamli maning gachang mushok ngsa kawai saran pekar ko khili CTA District Hospital Administration li ngshik ta sara gachi hangsanga
achon dang Manipur tambak shong katam nauping release kazatli yari yamkhawai police na tear gas kala stun grenade shikajin otsakchi Manipur police na defense aira. Police na kahang, police force li kangarukli protest kasanaw kay kana patrol bomb, firearms kala mari thair kazang shairong singpokawa. Manipur Police Headquarter li IGP Intelligence ke kapip na kahang, katam nauping mi release chi haukupok atam ne kachunga chingri ena zatsaya, kagachi kata mi kay kana katam nauping jili rod marat kawai kakasat le kahay na ji. Protester ne attack sali VTF zang the police personal trasatsia wadahanga. Kapip na katam naubing matailak na naubing with safety wuivang ning ka creek pongshok avu avabing na share kawai kala ngarali ngaya mushok ngsak kawai hanga. Really we mangali kwairamban bamni legasa katam naubing shim hanungai de legasana ka atumni ima market chili ngaraing sak kawai kaksat lega haina de kapip na hangsanga. Katam naubing lingwi da mashijin kawai IGP Intelligence tinayarili nga kawaira. Manipur we kachot kachangi Sandar Sharkana Pungrana gaji hangda rot kamarat makam kami wuivang Home Minister Amit Shah atpam Johorana da Congress na hangaira. Prime Minister Narendra Modi na Manipur li maung kami wuivang opposition party jina yatta Modi va okutuwi apam gatewi to short wuivang ning krik may hawa da Congress na makamaya pong shoka. Ngalei hiwi state kachang trada truk may jiraira ka ngalei hiwi Prime Minister na Manipur li vakawai minat akala malay tuwada Congress spokesperson Supriya Srinet na joint press conference li hangsanga. Joint press kazip chili Manipur Congress Chief K. Mekhachandra, Inner Manipur MPA Bimol Akoijam, kala AICC in charge Manipur Kernish Jodangar Atumla Vazanga. Achukum win National Florence Nightingale Award Sam Kapangli Manipur winners Akala Zangaira. 2024 win National Florence Nightingale Award Chi Nurse Chada Pangali President Triboti Murmuna Aya Rashtrapati Bhavan Li Ngaran Miya. Tibuti kala service kamili mathalak eina ot ngurut kwimi ka highway machut sada kami National Florence Nightingale Award Chi Manipur we Brahmachari Mayum Amusana Devi la Sambanga Award ngaran kami kazip chili Union Minister of Health and Family Welfare Jagat Prakash Nata, Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Badel, kala dignitaries katela vazanga. 1973 kum Ministry of Health and Family Welfare na hapok kami National Florence Nightingale Award chi India li ot kasan nurse kala nursing professionals pingwi meritorious service li kayakha shi machut ningshiya. Award chi register auxiliary nurses kala midwife, registered nurses and midwife kala register lady visitor the category nga tatay dawi leya. Award chi certificate of merit cash prize lupa lak akali ngsoda metal akamiya. Manipur Human Rights Commission MHRC with acting chairperson Magkabangsang Kami Wuivang Center for Organization Research and Education Governor Lee Memorandum Misangaira. Chair ngapam kwigasa UP Sahana pay tarik trada pangatang otwin ngasam gahay witili acting chairperson Malay to the state with human rights maraming sang kamili kahab layayra de korna hanga. Directions of Human Rights Act BHRA 1993 we atishuda chairperson we retired Sakariota MHRC we incumbent member akali ngalang the acting chairperson Jihamran Gajina. Chi masa kami human rights activists ping na achon tangwi katam nao sakzaze ochot maram mamisang bai tu da hanga.
Really kazadli bulisling rukta katamnau hangshini kada satsu gahainaji. Center for Organization, Research and Education na Governorly Memorandum misang da kaham. MHRC li chairperson khalei wuivang proceeding akala mayang sang mi pai tua jiao. State Shokarna chairperson mapasang tu kala later clay MHRC members being chairperson od ngarut mikhavai pangship malay to the human rights od yang sangran mayang sang la later gaji hanga. All Tangkhul Drivers Union ATTU wikajishat later lay. All Tangkhul Drivers Union take come 22nd Annual General Assembly atam kasay ungaira. All Tangkhul Drivers Union Day achukum September B tarik trada pangatang langjin sahira kasaji Sunday matang ongda hauda September B tarik trada mati Saturday kuptang kasay ungaira. Angaran angayay apam pausay drung atam na ngutor bong chet members ay koruna masyoyla ramisir kawai ATTU Secretary Zingshoda kachishat kasana. Ladluida achari kamdaya paubing. Manipur District Shini Samgushok rollback sakami boda UNC na shalam trada pangatang ultimatum mira. Say masatat kawai nationwide ban gasa kutong da kohimali kautuach tabana Bharat Yatra ungra da gachi nakalan cabinet na kamiyama mitura NSF na la mamyakangay ngawawaira. Achu ibaw hiling jangaira pamangana da clay Nathum saikorali ring kapagala kamay zungsho ng sasirana.